mwaramutse tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 igihugu cya Irani gikomeje guhangana na Isirayeli. Barapfa ko Isirayeli iri kurasa muri Libani, nyamara batemere kurasa muri Libani ngo intambara murasezwe hagati igomba kurangira, igomba guhagarara. Ariko Isirayeli yanze ko ibyo ngibyo bishyirwa mu bikorwa. Irani iti olingate mu byange cyangwa se mu byemere nuko intambara kugira ngire muri kano karere kose muri rusange ari uko muhagarika ubugizi bwa nabi kuri Libani ndetse na Gaza. Mu gihe mukomeje kurasa kuri izo bice, our fingers on the trigger, urutoki rwacu ruri ku mbarutso, tuzakomeza duhangane namwe hasi hejuru, tik tak pick pack, tuzahangana. N'uyu munsi niko biri kugenda murasirazo bwa hagati. Igihugu cya Irani kiri kurasa ibisasu byinshi bya misile birimo Yemade ndetse na Sajel ku gihugu cya Isirayeli mu bice bitandukanye. Haifa mu majyaruguru ya Isirayeli hari uruganda rutunganya amashanyarazi rwarashweho na Irani, ariko bwari mu buryo bwo kwihorera bitewe n'icyo Isirayeli yakoze irasa kuri Irani. Ibisasu byinshi bizakubisa ahantu h'ingenzi cyane muri Irani. Irani ukumva ko yaza gutuza? No way. Ndaje byose mbikubwira uko zagenze ndetse n'igihombo gikomeye kiri kuvugwa. Usibye ibyo, Irani biravuga ko kandi yarashe ku birindiro za Amerika. Akarere kose kari mu bwoba bw'ibisasu nyuma yuko leta ya Irani igaragaje ko abanyamerika n'abanyayisirayeli bombi bagomba kuzira ibitero bari kugabwaho, cyangwa se bagomba kuzira ubushotoranyi no kudahagarika intambara, gukomeza kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara, bakomeza gukora ibitero ngo yaba Amerika yaba Isirayeli bose nabanzi b'amahoro. Niyo mpamvu Isirayeli na Amerika bagomba kuraswaho na leta ya Irani. Idaciye ku ruhande, leta ya Irani yakoze ibishoboka byose, igaba ibitero byinshi ku birindo za leta z'ubumwe za Amerika. Ndaje navyo mbikubwire. Usibye ivyo, uyu mwite Bibi alias ni Netanyahu alias Bibi avuga amagambo akomeye ngo biravuga ko Irani yakoreye ivyamfura mbi na leta ya Isirayeli. Umwe mu bayobozi ba Irani, General Vahidi, ngo yabayishwe n'ibisasu bitutse muri Isirayeli. Koko n'urugamba rutoroshye cyane rwabaye, ayo bisasu bya Isirayeli byaje bifite ahantu h'ingenzi cyane biri kwerekeza. Uyu Vahidi wari warazimbuye Larijani, biravuga ko yaba yicwe mu gitero gikomeye cyane cyakozwe na Isirayeli. Ndaje nkubwire neza ibivugwa, mbese nibyo sibyo, bivugwa gute? Ni mu bitero bikomeye. Nyamara Netanyahu we ashimangira cyane ko Irani ngo yakoze ikosa kandi izaryicuza. Ni mu gihe ibisasu byongeye kunagwa muri Libani zoherezwa n'ingabo za Isirayeli. Hari ibisasu byinshi byarashwe muri Libani bikozwe n'ingabo za Isirayeli, ariko Hezbollah nayo isuka ibindi bisasu byinshi kuri IDF. Akarere kose gacumbamo umuriro. Muri kino gitondo tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu ibibonetse n'ishyano rikomeye, ndetse benshi baravuga yuko ari bwo bwa mbere bisa n'ibingibi byagaragara mu mateka y'urasazo bwa hagati, kuko n'urugamba rw'inkubirane. Mu gihe Hezbollah isuka ibisasu kuri Isirayeli kandi Isirayeli igasuka ibisasu kuri Libani ari Hezbollah, Abahuti bo muri Yemen nabo barashe ibisasu muri Erati ho muri Isirayeli, binjira mu rugamba rwo gufasha Hezbollah ndetse na Irani guhangana na Isirayeli. Abahuti bo muri Yemen ramaze igihe kinini cyane bavuga ko bitegura cyane kwinjira muri no rugamba niba Isirayeli na leta z'ubumwe za Amerika badahagaritse akavuyo bari guteza mu karere ngo haboneke amahoro, nabo bakemeza ko byanga bikunde bazakora ibishoboka byose bakagaba igitero kidasanzwe kuri Isirayeli. Babikoze rero Erati, ako na gace k'ingenzi kagabweho ibitero biremereye cyane n'Abahuti. Ndaje nkubwira uko byagenze. Ngewe Umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze mutane ku musozo tureba hamwe kamwe ku kandi, tureba ngihatse iki. Ikaze kuri mwese. Maze unyemereye duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ibiri kuvugwa na gatangaza. Yes, agatangaza ariko ku rwego rudasanzwe. Isirayeli yari izi neza ko guhangana na Irani benda bizaba akantu koroshye. Mumva ko Irani bazayigaba igitero cy'impurirane bafatanije na Leta Zunze za Amerika, bikarangira Irani icitse intege igaca bugufi kuri Leta y'Isirayeli na Leta Zunze za Amerika.
gusa ibyo bibwiraga si byo babonye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Basanze Irani ari igihugu kidasanzwe, ari igihugu gikomeye gikomeza kwihagararaho kandi gakoresha uburyo budasanzwe bwo kwirwanaho ku rwego ruremereye. Ibyongeye gushimangira cyane cyane ko iyi mirwano yabo ishobora kuzagera ku rundi rwego batigeze banatekerezaho n'umunsi wa rimwe. Mbese muri make bashobora kuzisanga mu gihombo ari bo bwabo Irani yiturije, kandi ni nako biri kugenda muri Asazo bwa hagati. Rero nyuma ko imirwano yongeye kubura bitewe nuko Irani ishinja Isirayeli gukomeza gukora iby'intambara, agace ka Haifa niko kari kubigenderamo cyangwa se kabigendeyemo kurusha ahandi mu rwego ruremereye, aho Irani yagavye ibitero bidasanzwe kuri kira cyerekezo cya Isirayeli mu rugamba rutoroshye. Nugamba ruheruka muri Isirayeli rwakozwe na Irani rwarenze ibirindo bya gisirikari n'ahantu hagenewe ibisasu bya misile, rugera no ku kintu gikomeye cyane kurushaho ibikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi muri Isirayeli. Izamuka riheruka ryatangiye mu gitondo cyo kwa mbere ubwo ingabo zirwanira mu kirere za Isirayeli nazo zagabaga ibitero byinshi by'indege zikoreshwa mu buryo bwimbitse, ku buryo bubabaje bashakaga kwigisha kuri Irani mu mutima w'ibikorwa remezo by'ingufu za gisivile muri Irani. Niho Isirayeli yagavye ibitero. Oya byumve neza. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026, nyuma y'ibitero byakozwe na Irani kuva tariki 7 masaha y'umugoroba, Isirayeli mu gusubiza ikoresha indege zabo za gisirikari yagiye kwibasira ibikorwa remezo bizitanga ingufu za Irani bya gisivile mu mujyi wa Tehran n'ibice bikikije Tehran, bikozwe ariko na Isirayeli. Izo byese bitira agasumburo cyangwa se agasuzuguro kuri Iran, cyangwa se byagaragaje ko asuzugura Iran. Iran iti okay, muraje muratwatatse murashibigore bitanga amashanyarazi byacu. Wali la Hayati ni guverineri wungirije ushinzwe umutekano wa Khuzestan yemeje anyuje mu itangazamakuru rya leta ko ibisasu byinjiye neza bica mu mutekano wa Irani, maze byangiza cyane igice cya Kalum for Chemical Company mu mujyi wa Bandel Mashah uri ku Cyambu. Hanyuma ubwinjiracyaha mu nganda bwateje akajagari muri urwo rwego, nubwo abayobozi b'inzego z'ibanze batangaje ko nta muturage wa Irani wahitanywe n'ibyo bisasu, ariko ngo harangiritswe byinshi. Umuryango uharanira ubuziranenge bw'ibinyabutabire muri Irani wafashe ingamba zihutirwa utegeka ko abakozi bose b'inganda bavanwa muri urwo ruganda mu zambuza mashali vuba bikomeye, kugira ngo birinde yuko bakicwa n'inkongi zikomeje kwibasira ku gace nyuma y'ibisasu bya Isirayeli. Guhangana kwa Tehran kwabaye nanone mu kanya gatoya, kongera nanone urwego rudasanzwe mu buryo bukomeye, kuko ngo Iran yabonaga ko urwego rwabo rw'ubukungu rwa gisivile bukomeje kwibasirwa bikomeye. Ingabo zindi military za Islam IRGC zatangaje ko zatangije igitero cyo kwihimura ku nganda nk'izo ngizo ziri mu mujyi wa Haifa wo majyaruguru ya Isirayeli n'ibigo z'ingufu muri Nazareth. Byombi ni ingenzi mu bijyanye n'ingufu zikenewe muri Isirayeli. Haifa na Nazareth cyangwa se Nazareth, uduce twibasiriwe n'ingabo za IRGC mu rwego rwo kwihimura ku bitero byakozwe na Isirayeli. Uribuka ko ku munsi w'ejo twakubwiye ko niba bikomeje gutya Iran yateguje ko igiye kuza kwihorera ku buryo budasanzwe kuri Isirayeli. Yego uravuze ngo turabyibuka, niko rero n'ubundi zagenze Isirayeli za kwihorerwaho na Iran. Haifa si umujyi wo muri Isirayeli gusa, ahubwo niho hari inyubako nini cyane zo gutunganya ibiribwa muri Isirayeli, twabyita nk'inganda zitunganya ibiribwa. Ahantu hanini nanone ho kubika essence naho wari muri Haifa. Mu gihugu hose buryo ububiko bwa essence bwinshi ikoreshwa muri Isirayeli buri muri Haifa mu majyaruguru ya Isirayeli. Hanyuma n'inganda zikora imiti ziri muri Haifa, hamwe n'icyambu cy'inganda zikomeye mu gihugu, kongeraho n'inganda zitunganya umuriro w'amashanyarazi. Ihungabana iryo ryose kuri ako karere ritari gitera impungenge ku bijyanye n'itangwa rya essence, ibikorwa byo gutwara indege n'umusaruro w'ibiribwa. Ubwa mbere igitero nk'icyo kibasiriye Haifa mu majyaruguru ya Isirayeli ku bikorwa remezo bya Haifa. Ibitero bya misile bya Isirayeli mu ntangiriro z'uyu mwaka byagabwe ku nyubako zo muri Iran, byaje gutuma nanone ibitero bya Irani biza kwibasira uyu mujyi, bitera kwangirika mu gace runaka ndetse n'ihungabana ry'agateganyo. Nubwo abayobozi ba Isirayeli batangaje ko nta ngaruka mbi zabaye ku bikorwa remezo, ariko andi makuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Iran yemeza ko bahombye byinshi muri icyo gihe cy'ibitero zo gusubirikanya hagati ya Iran ndetse na leta ya Isirayeli. Nk'icyo gihe cy'ibitero byari bikomeye, none n'uyu munsi bongeza uburyo buremereye cyane bw'imirwano kandi ku buryo bugaragara.
hanyuma igituma herekanya makuru cyangwa herekanya ry'ibikorwa ariko kimeza kuba kandi kabingira akamaro cyane ni ibijyanye no gutuka muri karagace. IRGC yabuye ko nibi bitero ku bigo by'ingufu za Iran bikomeje kwihorera bishobora kwaguka no hanze ya Isirayeli ubwayo bikajya no ku mitungo y'ingufu mu karere kose. Itangazo rya Iran ryagaragaje ko ibikorwa remezo bya petrol na gaz bifitanye isano na Isirayeli cyangwa se bafite ibikorwa bayo bishobora kuba intego mu bihe bizaza nibongera kwibasira ibikorwa remezo bya Iran. Ubwo nyine ntabwo rabihagije kurasa kuri Haifa ngo rase ibirindiro cyangwa se ibinganda zo muri Haifa. Iran yaza no kwataka izindi nganda zafite ibikorwa ba Isirayeli. Bafite ibikorwa b'ingenzi cyane ba Isirayeli mu karere k'Uburasirazuba hagati. Aba mbere ni leta zunze ubumwe z'Abarabu UAE, aba kabiri ni igihugu cya Bahrain, aba gatatu ni Jordan. Abasha gutangira kwibasirwa ku rwego ruremereye cyane bikozwe n'ingabo za Iran nkuko bitangazwa. Intambara y'ingufu hagati ya Iran na Isirayeli kandi yagira ingaruka zirenze kure cyane aho intambara ibera. Iran iri ku ntera igana ku nkengero za Hormuz, aho igice cy'ibikomoka kuri petrole byoherezwa mu mahanga ku isi bica mu gihe agace ka Haifa muri Isirayeli kaba ikigo cy'ingenzi cyane cy'inganda n'ibikoresho by'igihugu. Imyigaragambyo ku rwego rw'ingufu z'uruhande rumwe ishobora gutuma amasoko mpuzamahanga yongererwa ibiciro kuri petrole. Uyu munsi twavugaga ko essence na petrole byazamutse bishobora kwikuba hafi kabiri aho biri uyu munsi. Mu z'ukuri raporo zigaragaza ko ibiciro by'ikomoka kuri petrole byazamutse nyuma y'izamuka riheruka, ariko bishobora kwiyongera cyane nimba ibikorwa nk'ibyo ngibyo bikomeje. Intambara y'igicucu bijyanye n'ingufu mu Burasirazuba hagati kandi ifashe intera ikomeye iteje akaga icyahoze ari intambara yibanda ku bigo bya gisirikari ubu ngubu ikirimo kwisukira ku nganda zikora ibijyanye n'amashanyarazi cyangwa se iby'ingufu, inganda zitunganya petrole, inganda zitunganya imiti mu buvuzi, inganda zitunganya ibyo kurya. Aho ngaho niho Iran yerekeje ibikorwa byabo bya gisirikari mu guhangana na Isirayeli, nabo bavuga ko yabibasiriye kandi bataza kwihanganira ako gasuzuguro ka Isirayeli. Tugiye ku rundi ruhande, ntabwo Iran kwibasira Isirayeli yonyine, ahubwo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kubihomberamo, kuko amakuru aremeza ko IRGC batangiye kugaba ibitero ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere nko mu rwego rwo kwihimura kuri bino bikorwa bikorwa na Isirayeli. Iran mu ntambara yabo na Isirayeli ubu irimo kugaragara mu rundi ruhande, aho bagejeje urwego ruremereye cyane rw'intambara ku kandi gace. Amakuru mashya aturuka mu majyaruguru ya Iraq avuga ko igitero gikomeye cy'indege za pilote cyagabwe mu turere twegereye akarere ka Kurdistan. Ibi bikaba zazamuye impungenge ko imirwano ya Iran na Isirayeli ishobora gukurura ibihugu bituranye n'icyo gihugu mu kurasana. Nk'uko raporo zatanzwe na Warfront Witness ndetse na Geopolitics Watch zibivuga, hari indege nyinshi za pilote zateye mu turere dukikije Saran ndetse na Kalafan mu burasirazuba bwa Erbil ni mu karere ka Kurdistan muri Iraq. Raporo zivuga ko izo ndege za pilote zigamije ahantu ingabo za Amerika ziguma cyangwa se zikorera, bigatera sisitemu yo kurinda ikirere kwangirika, kuko ngo izi drone zagiye giturumbuko no mu birindiro ngo pi. Bivuga ko hari indege nyinshi za pilote zarashiwe mu kirere mbere ko zigira ku ntego zazo. Bibaye mu gihe kandi umwuka mubi wa gisirikari ukomeje kwiyongera mu karere kose mu minsi myinshi ibiganiro hagati ya Iran na Isirayeli. Nubwo amakuru arambuye akomeje kuba make, ibikorwa bya drone bivugwa byongeye gushyirwa amajyaruguru ya Iraq mu gice cy'umutekano muke mu gihe imirwano gikomeje muri Burasirazuba hagati. Mwibutse ko aka gace ka majyaruguru ya Iraq muri Kurdistan ari agace karimo abarwanyi bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yanavuze yuko bategwa inkunga na CIA ku buryo bashobora kwibasira igihugu cya Iran mu gihe runaka, bikaba byatera ubwoba cyane cyangwa se byazana akaga igihugu cya Iraq, ariko nibwo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange bakaba bakisanga mu buzago bitoroshye ndetse no mu gihombo gikomeye mu gihe bisa n'ibindi byabikomeje ko muri karere. Ku rundi ruhande ariko, Arab News yatangaje ko igitero cy'indege za pilote cyagabwe ku nkambi y'abarwanyi b'abakurde bo muri Iran mu majyaruguru ya Erbil. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yavuzwe n'ikigo cy'itangazamakuru yemeje icyo gitero cyagabwe, nubwo ingano y'ibyangiritse cyangwa se abayitangwe n'iki gitero bitari byatangazwa. Muri iki cyiciro ntibamenyekana neza niba ibitero bivugwa bifitanye isano cyangwa se ari kimwe mu bikorwa bya gisirikare bibera mu majyaruguru ya Iraq bikozwe na Iran, cyangwa se niba ari iby'abasirikare bashyigikiwe na Iran bitwa Islamic Resistance bo muri karere bo muri Iraq.
Gusa kuva imirwano ikomeje kwiyongera nanone bongera gushimangira cyane ko bishobora gutuma akari kose kisanga mu zago. Amakuru avuga ko ashobora kuba igitero ku kigo gikomeye cya gisirikare cya Arabia Saudite nanone yatumye inzogera zivuga mu karere kose. Arabia Saudite ubu yahakanye izo birego ivuga ko nta kibazo ngo bafite badatewe impungenge gusa batakubeshya. Bijyanye no kuba Irani yatangaje ko ibigo bya Leta z'Ubumwe za Amerika bishobora kwibasirwa n'abafatanyabikorwa babo, ibigo byose byo mu Barabu baba Arabia Saudite, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Jordan, Syria, Iraq bose bacanye ku maso bibwira ko ibitero bishobora kuba bicyane bishobora gukomeza muri kara karere bigatera igihombo gikomeye cyane hari ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika. Ngo byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ya Arabia Saudite, amakuru yavugaga ko ibirindiro by'indege bya Prince Sultan biri muri Al Kalaji byagabwe igitero, ngo amakuru ni ibinyoma. Bisobanuro bije nyuma yuko amajwi avugijwe muri ako gace mbere yuko butandukana cyangwa se bucya, bikavuga ko ngari bihuha. Muraseze bwagati ngo hashobora kuba harageze ku rundi rwego rwo gucunga umutekano. Abategetsi ba Arabia Saudite bavuga ko izi sirens zakoreshejwe mu rwego rwo kwirinda nyuma yuko misile irashwe iturutse muri Yemen ku Bahuthi. Minisiteri y'Ingabo yavuze ko iyo misile ballistic yaje kurirwa irengero hafi y'imipaka mbere yuko nanone igeraho yagombaga kujya kuko bahise bayirasa. Abayobozi ntibaratangaza andi makuru arambuye kuri uru rusaku rwumvikanye mu rucerera. Bamwe bavugaga ko ari Prince Sultan, ikibuga cy'indege cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika kibasiriwe. Ariko bemeje ko harimo gukora iperereza ngo amenye neza aho iyo misile yerekeje. Ibi byateje impungenge muri make ku bijyanye n'umutekano muri kara karere ndetse no kwibwira yuko Saudi Arabia ishobora guhindukana y'urubuga rw'intambara muri kino gihe mu gihe ibisasu byabikomeje kwerekezaho. Iterambere mu gihe hari umwuka mubi muri ako karere, kandi Saudi Arabia yimaze iminsi iteguza cyane ko mu gihe ibitero byakongera kwiyongera muri ako gace bishoboka cyane ko none batazashyigikira Leta z'Ubumwe za Amerika muri ibyo bitero. Nyuma yaho gato havugijwe induru z'ibitero by'indege zumvikanaga mu bice byo hagati mu gihugu. Abaturage batuye kwihutira gushaka aho bahungira ubwo sisitemu zo kuburira zatangiraga gukoreshwa nyuma y'iraswa rya misile iturutse muri Yemen. Abategetsi ba Isiraheli nabo bavuze ko ayo makuru yatewe n'isasu bayumvishe ko muri kara gace harimo ikibazo. Gusa ibi byongeye kuzana ubwoba bwinshi bw'uburyo ibitero bishobora kuba ari uruhuri bituruka ku mpande none zitandukanye. Utavuga ko ari kuri Irani gusa nk'uko benshi bivuga ko Irani ari ikora ibitero, ahubwo amakuru agaragaza ko Irani nivyo ikora ibitero ariko igashyigikirwa n'abambari bayo, ubwo barimo Abahuthi hakabamo na Hezbollah bo muri Libani bakomeje gukora ibitero bidasanzwe kuri kino gihugu, kuri bino bihugu, ndetse by'umwihariko bashaka kwataka ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'abanya-Isirayeli ku buryo buteje ikibazo ndetse ku buryo bushobora kuzanira akaga gakomeye ako karere muri rusange, nk'igikorwa kidasanzwe cy'uburyo Isirayeli ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika bashobora gukomeza guhangana n'igihugu cya Irani. Mwite Bibi cyangwa se Benjamin Netanyahu iwabo ngo ntabwo bafite ubwoba bwa Irani, barakomeza kubasukamurira, ahubwo ni bareba nabi barisanga n'abayobozi benshi bakomeje kwasiga ubuzima. Abayobozi ba Irani barapfa umusubirizo ku buryo batigeze batekereza nyuma yuko bihaye kwataka Isirayeli, kandi Isirayeli ngo kuyataka nikosa rikomeye umuntu abakoze. Nkuko bitangazwa amakuru mashya nyuma y'ibitero biheruka bya Isirayeli, hari abantu benshi bavuga ko umuyobozi mukuru w'ingabo za Iran Ahmad Vahidi ari we waba umuyobozi wishwe muri kino gitero cya Isirayeli. Amakuru ateremezwa neza yasohotse avuga ko umuyobozi wa RGC ashobora kuba yarishwe ku ya 8 Kamena. Bikavuga ko uyu mugaba mukuru w'ingabo za RGC yiciwe mu bitero bya Isirayeli byagabwe mu ijoro ryakeye i Tehran ku itariki 28. Nkuko imbuga nkoranyambaga nyinshi zibivuga, bavuga yuko byaba ari amakuru yihutirwa cyane kuri Vahidi, kavuga ko yaba yazize IDF. Raporo zivuga ko Vahidi yibasiriwe i Tehran kubera iterabwoba ryakomeje gukorerwa Isirayeli. Ahmad Vahidi ninde? Ahmad Vahidi yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo za RGC ku ya mbere Werurwe 2026. Mbere gato yari minisitiri w'ingabo za Iran akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Vahidi yanayoboye kandi ingabo za Quds mu 1988 kugeza mu 1998
mu gihe gikomeye kuri Iran. Argentine yashinje uyu mugabo ko yagize uruhare mu iterwa ry'ibisasu vya Amiya mu 1994 i Buenos Aires. Iyo bigaragaye ko ari ukuri iyicwa ry'uyu mugabo cyangwa se namuzigaragaje ko ari ukuri iyicwa ry'uyu mugabo wafatwaga nk'intwari wa IRGC byaba ribangamiye cyane ingabo za Iran. Ariko nta cyemezo cyemewe cy'uko Bahidi yapfuye biturutse ibyemezo byabiturutse kuri Iran cyangwa se itangazo ryatangazwa na Iran cyangwa se Isiraheli ubwayo no kuvuga ko bivuganye umuyobozi wa Iran. Gusa ku mbuga nkoranyambaga Bahidi ngo yapfuye, Isiraheli yamwivuganye. Reka tubyumve gutya. Tariki 8 Kamena Iran yemeye guhagarika ibikorwa bya gisirikari kuri Isiraheli. Ariko ibyo byahujwe n'umuburo aho ubuyobozi buriho bwa gisirikari bwa Iran bwavuze ko amahitamo yose ya gisirikari kuri Isiraheli agihari ku meza. Iran yanaburiye ko igisubizo cyayo gikurikiraho kizaba gikomeye cyane kurusha nibonye kugabwaho ibindi bitero. Amakuru anyuze ku kinyamakuru cya Iran cyitwa IRNA nkuko byanyuzwe ku itangazamakuru nyirizina cyangwa se byagaragaye kuri video kuri televiziyo, bagaragaje neza ko bashyize imbere guhagarika imirwano kandi Isiraheli nizumva imirwano ntabwo bizirahagarara, nitabyumva umututu w'imbundu ugiye gukomeza. Muri iyo tangazo basohoye ryavugaga abanya-Iran bashimangiye cyane ko yaguhagarika intambara bati ibiro bikuru bya Katamalambia zitangaje nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'urwango zakozwe n'ubutegetsi bw'abazonise bukunda kumena amaraso majyepfo ya Libani no mu gace ka Dahiye bushyigikiwe n'abanyabyaha ba Amerika. Ingabo zikomeye za Repubulika ya Kisilamu ya Iran zatanze igisubizo kibabaje kuri ubutegetsi mu rwego rwo gushyigikira abaturage bakandamizwa bo muri Libani. Igisubizo ubutegetsi bw'abazonise butari bwiteze cyane, bagombaga rero guhita bacyakira kandi bakabona isomo. Bityo rero ihagarikwa ry'ibikorwa z'ingabo biratangazwa, ariko birashimangirwa ko nibakomeza gushotora haraza ko ibikorwa bikomeye byo gusubiza. Ibikorwa birakorwa mu majyepfo ya Libani n'ibikorwa harakurikiraho ingamba zikomeye kandi ziraza kugora cyane abanzi. Hanyuma umuvugizi w'ingabo za IRGC nawe ati nkuko twari twabisezeranye twabikoze dukurikije ibyo twasezeranye. Ingabo zikomeye za Repubulika ya Kisilamu ya Iran harimo ingabo za IRGC ndetse n'ingabo za Iran muri rusange twagaragaje ko nubwo dukomeje kwitegura kwirwanaho ndetse no gutera, dushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje mu buryo bwihuse kandi bunoze, bigatuma abanzi bacu ari bo Abanyamerika n'Abazonise bicuza ibyo bakoze. Abanyabyaha ba Amerika n'ubutegetsi bw'Abazonise burangwa n'ubugome bagomba kumenya ko Iran ikomeye kandi iterwa ishema hamwe n'ingabo zirwanya abanzi. Tugahagarara dushikamye mu bihe byose kandi tukarwanya ibibazo ibyo ari byo byose kandi ntituzigira dupfukamira abanzi batsinzwe mu ntambara. Kandi nibakomeza gushotora n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bazahabwa igisubizo gikomeye kurushaho. Aya ni amagambo ya Bwana Zulfagali, umuvugizi wa IRGC Alatambe, wagaragaje neza ko bagifite imbaraga zikomeye cyane zo guhangana n'ingabo za Isirayeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wakomeje igitero gitoroshye kuri Iran, aho Iran yavuze yuko bakwiriye kwirinda gukomeza iyi ntambara. Ku itariki 8 Kamena Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yaburiye ko imyigaragambyo cyangwa se imirwano kuri Iran ishobora kongera gusubirwamo nibakomeza. Netanyahu yakomeje avuga ko intambara y'Isirayeli kuri Iran na Hezbollah itararangira. Netanyahu mu mvugo ye adaciye ku ruhande yashimangiye cyane ko Iran ikiri babatindi bagomba kuraswa kujya bumvishwe umututu w'imbunda, kandi Hezbollah no barakomeza kwisukaho umuriro ntabwo wafitiye Iran. Iran ikabwira ngo mwayinkanywa ngo hagarike intambara ntabwo babyumva, ngo bazakomeza kurwana ikiba kibe. Ntabwo imirwano yahagaze. Ati baturage ba Isirayeli, umwaka ushize twagabye igitero cy'amateka cyo kurwanya umugambi wa Iran wo kuturimbura bakoresha ibisasu bya kirimbuzi. Twaburijemo iki kibazo cyihutirwa, tunakuraho umunyagitugu Khamenei. Iyo tutaza kugira icyo dukora ku gihe ndetse no ku ngufu, uyu munsi ntitwari kuba tukiriho. Kandi ndabasezeranya ko Iran ntabwo izigera intwaro za kirimbuzi. Mu cyemezo nk'icyo rero twanakoze ibikorwa zo kurwanya Hezbollah. Hezbollah yari yateguye gutera Galilaya ikoresheje ibihumbi by'iterabwoba,
kandi icyarimwe bateguye gusenya imijyi ya Isirayeli bakoresheje ibisasu 150. Twanakumira iki kibazo tunakuraho na Sarala, kandi ndashaka kubabwira ko abarwanyi bacu b'intwari barimo gusenya umutwe wa Hezbollah. Turimo gukomeza gusenya ibikorwa remezo byabo zose by'iterabwoba mu gace k'umutekano, harimo n'ibikorwa binini byo munsi y'ubutaka mu kibaya cya Al-Arabul, ndetse cyane cyane kuko mu buryo ntarigeze mbona twabikoze ku buryo budasanzwe. Irani na Hezbollah barakomeye kurusha mbere hose. Oya, ntabwo bagikomeye, nitwe dukomeye kurusha mbere hose, ariko urugamba duhanganye narwo ntirurarangira. Amasaha 28 gusa ashize Irani na Hezbollah bagerageje kudushyiraho uburyo bushya bwo guhangana natwe, kandi iki kibazo ntabwo gihagarikirwa ahangaha. Sinshobora kubyihanganira. Bibwiraga ko bashobora kurasa baturutse ku butaka bwa Libani na Irani kuri Isirayeli, kandi ko tutarabasubiza. Ibyo ntibyabaho, kandi ntabwo bizigera bibaho. Ntabwo ndi ku isaha yanjye se, nk'uko maze imyaka ibarwa muri za 40 mbikora. Ndashyigikira uburenganzira bwacu bwo kurwanya abanzi bacu. Ibyo nibyo twakoze ubu. Nyuma y'uko Hezbollah iteye ubutaka bwa Isirayeli, nategetse ingabo za IDF gutera ibitero bikomeye cyane Beirut no kurimbura abakoreraga Hezbollah. Twabikoze. Nyuma y'uko kandi Iran iteye Isirayeli, nategetse ingabo za IDF gutera ibitero bya gisirikare ndetse n'iby'ubukungu muri Iran. Twabikoze. Ubu muriro uri kugurumana, kandi twakomeje ibikorwa byose. Turakubita ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran. Twaberetse ko dutera. Niba ubutegetsi bw'iterabwoba bukoze ikosa ryo kongera kutugabaho ibitero, tuzongera tubikorere neza cyane. Dufite uburenganzira busesuye bwo kwirwanaho, kandi tukabikoresha uko bikenewe. Ndababwira ibi banyagihugu ba Isirayeli, nk'uko nabivuga nshimira kandi nubaha mu biganiro byanjye byiza n'inshuti zanjye Perezida Trump. Dukoresheje ubumwe, umurava n'ubwenge, tuzarinda igihugu cya Isirayeli, kandi twese hamwe twifashijwemo n'Imana tuzagarura umutekano mu majyaruguru. Umutekano mu majyaruguru. Uyu ni bwana Bibi avuga yuko ibikorwa bakomeje gukorera Hezbollah na Irani ari ibikorwa byivugira. Nyamara avuga ibi mu gihe Donald Trump yatanze impuruza akavuga ko nimba Isirayeli ikomerwa ibitero kuri Iran, bagomba kuhaga bakifasha ko Leta Zunze Ubumwe idafite gahunda yo kwinjira muri iyi ntambara. Muri make, ntabwo biteguye kurwana urwo rugamba, ntabwo biteguye kubashyigikira guhangana na Isirayeli kuri iyi nshuro, kuko babona neza ko Isirayeli ishobora kuba igiye guhura n'umuriro ukomeye cyane uturutse kuri Iran, mu buryo batigeze batekerezaho na rimwe, mu buryo batigeze banamenya na gakeya yuko Iran ifite ubushobozi. Hanyuma ariko Hezbollah nubwo ngo bayirashe, nayo yahise igira umujinya w'umuranduranzuzi, igaba ibindi bitero kuri IDF, ingabo za Isirayeli. Uwo wavuga ko umuriro umeze nabi uri kwaka mu bice byinshi aho IDF ikorera. Hezbollah ivuga ko yatangije urukurikirane rushya rw'ibitero byibasira ingabo za Isirayeli zikorera mu majyepfo ya Libani ku ya 8 Kamena kugeza ubu. Nkuko Hezbollah ivuga, ibisasu bya gisirikare bya Isirayeli hafi ya Yoma al-Shakif byarashwe ngo byayibona bya rutura hakoreshejwe ibisasu by'intambara ndetse na za misile. Uwo mutwe yavuze ko kimwe mu bitero za misile byayobowe cyateye igitero kitaziguye ku ntego za Isirayeli. Hezbollah yavuze ko ibikorwa byo biheruka zibanze ku ngabo za IDF n'umutungo wa gisirikare uri mu kubutaka bwa Libani. Igishimishije ngo nuko mu ijambo riheruka rya Hezbollah ritarimo ibirego by'ibitero ku bigo byabo cyangwa se ku ngabo za ku butaka bwa Isirayeli, nkuko Iran International ibivuga. Dore icyo Hezbollah yashyize mu nyandiko yabo bagaragaza ibikorwa by'ingenzi bakoze. Bagize bati: Mwitazo yashyizwe kuri Telegram, iri tsinda ryavuze ko ryabanje kugonga imbunda nini y'igisirikare cya Isirayeli mu nkengero z'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Yoma al-Shakif. Bati n'ibisasu byibasiriye mbere yo kwibasira indi bahodazo muri ako gace, hamwe n'ibisasu bya misile biyobowe neza byose izo mbunda za IDF. Bati Hezbollah yavuze ko igitero cya misile cyageze ku ntego zacyo cyangwa se byageze kuri target, kandi byemejwe ko byagezweho koko. Iri tsinda ryavuze kandi ko ryarashye ibisasu by'imbunda za rocket ku matsinda y'abasirikari ba IDF ba Isirayeli n'imodoka za gisirikari hafi ya Yoma al-Shakif ndetse na Ainata. Hose hagabwa ibitero bikozwe na Hezbollah, aho basiri batababarira ingabo za IDF, kandi bakibasiriza ingabo badaca ku ruhande, kuko avugaga yuko ari ingabo z'abanzi zikomeje gutera umutekano muke muri izo nzira. Eno mpamvu Hezbollah yagaragaje neza urwego ruremereye.
mbere yaho ibitero z'indege za Isiraheli bivuga ko byahitanye abantu babiri majepfo ya Liban mu gihe umubare w'abapfuye wakomeje kwiyongera muri Tiro no mu nkengero zayo. Ibitero zabaye mu gihe hari umwuka mubi wo mu karere nyuma y'izamuka riheruka hagati ya Irani na Isiraheli ndetse n'ihangana rikomeye hagati y'ugu zombi bishobora gutuma akarere gaturikamo intambara ku rwego rudasanzwe. Iran yaburiye ko icyitwa axe y'ikibi izakomeza kubaho kandi bazafungura uburyo bushya cyane bwo guhana Isiraheli. Umufasha w'ubuyobozi bwa Iran yaburiye ko Tehran n'inshuti zayo zo mu karere zifite ubushobozi n'ubushake bwo kongera imbaraga mu gihe byabaye ngombwa. Ni Rusol Sanaelare wagize amagambo avuga kuzo Iran yitegura gukorera Isiraheli. Yagize ati niba Isiraheli na Leta Zunze za Amerika bifashe ingamba zo kwagura umwuka mubi, Repubulika y'Isilamu n'abafatanyabikorwa bayo bafite ubushobozi n'ubushake bwo gufungura impande nshya z'intambara. Ati niba Isiraheli na Leta Zunze za Amerika bifashe ingamba zo kwagura umwuka mubi wo kurasa kuri kino gihugu cya Iran, ngo bazahura n'urwego rukomeye cyane rw'ibitero biturutse ku banzi babo, urumva ngo urwego ruturutse cyangwa se intambara iturutse kuri Irani, Hezbollah ndetse n'abahuthi bishyize hamwe guhangana nabo bita abagome abanzi b'amahoro muri kara karere. Nyivuga ku bahuthi, ubu n'abahuthi biravuga yuko bagavye igitero kitoroshye cyane kuri Isiraheli, ari nabyo byongeye kugaragaza neza cyane ko ubu Iran itari yonyine ikumwe na Hezbollah ikakumwe n'abahuthi. Irembo ryo majyepfo ya Isiraheli rigana mu gace k'ingenzi cyane ryagabweho ibitero n'abahuthi kuko bashyikiwe na Iran, mu gihe nanone bakoresha indege za pilote zekezaga Beirut binjiye mu ituze ry'umujyi w'icyambu cy'ingenzi ndetse binatera ubwoba bwinshi aho drone zaturikiye mu karere kose. Igitero giheruka gishimangira nanone ko itsinda rikorera muri Yemen rikomeje kwiyongera muri iyi ntambara mu gihe umwuka utameze neza muri Asazo hagati. Amashuro atangaje aturuka muri Beirut agaragaza ibikomeye byakurikiyeho ubwo ibisasu bya Isirayeli byateraga mu kirere nijoro bikubita kuri izi ndege maze bisigazwe bikagwa hasi bigatera kaga. Abaturage barebye uko ikirere cyamurikaga n'uburyo bwo kurinda ikirere bwazamukaga bujye kurashiza drone bigaragaza igitutu cyari kiri ku ruhande rw'amajyepfo ya Isirayeli mu gihe nanone cy'imirwano yagutse mu karere. Ingabo za Isirayeli zemeje ko indege itagira pilote yaturutse muri Yemen yaje kuhanurirwa hejuru ya Beirut nyuma y'uko amajwi y'inkwiburo avuze mu mujyi wose. Igikorwa cyabaye ikimenyetso makimbirane akomeje kwaguka akuri impande nyinshi n'abakora mu karere ndetse mu mutekano ukomeje kuba mubi muri kara gace. Igitero nicyo giherutse kugabwa. Ibitero mu karere bivugwa ko umutwe w'abahuthi wakomeje gushyigikira Iran wakomeje kwibasira Isiraheli kuvaho intambara yo mu karere yatangiriye. Nkuko igisirikare cya Isiraheli kibitangaza, ibikoresho byo kurinda ikirere byagerageje kurasa indege itagira umuderevu mbere y'uko igera ku ntego yayo bari bayoherejeho. Amashusho akwirakwije kuri réseaux sociaux bivuga ko agaragaza ibisasu bya gisirikare byambukiranye ikirere hejuru ya Beirut ubwo ingabo za gisirikare za ADF zasubizaga iterabwoba ry'abahuthi ryibasiraga amajyepfo ya Isiraheli. Ibi byabaye nka saa make nyuma yaho abahuthi barashe ibisasu na none bibiri bya misile byerekezaga muri Isiraheli mu gitondo cyo kuwa mbere. Abatetsi ba Isiraheli ndavuze ko misile imwe yafashwe mu gihe iya kabiri itageze ku butaka bwa Isiraheli, bigaragaza ko iterabwoba rikomeje guturuka kuri Yemen nubwo habayeho gufatirwa ibisasu byinshi. Beirut ifite umwanya ukomeye cyane mu rwego rw'umutekano ku mpera y'amajyepfo ya Isiraheli ku nyanja itukura, ikaba ari umujyi wa mbere ukomeye wa Isiraheli mu nzira y'ibisasu byatewe mu majyaruguru bivuye mu turere tugenzurwa n'abahuthi muri Yemen. Kubera aho iherereye, uyu mujyi wagiye wisanga ku murongo w'imbere w'ibitero bituruka ku bahuthi bituruka mu gice cya Yemen. Igituma izabaye vuba hanga birushaho kuba ingenzi nuko Isiraheli bivuga ko yahuye n'amakuru y'indege za pilote ku mpande zitandukanye icyarimwe, mu gihe ingabo zigwanira mu kirere zari zirimo guhangana n'ibitero bituruka mu majyepfo ho muri Yemen. Andi makuru y'inyongera avugaga ko majyaruguru nanone muri Haifa hari n'ibitero bituruka kuri Hezbollah ndetse no kuri Iran bahanganye nazo. Numva ko ari uruhurirane rw'ibisasu byinshi byibasiriye Isiraheli ari biturutse kuri abahuthi, Hezbollah ndetse na Iran, byongereye nanone igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Isiraheli ngere uko iraza kugitwara ngo ihangane n'ibyo bitero bitoroshye. Ukurikije uko urukumva runo rugamba ndetse ukurikije uko ihangana rimeze none, urabona ari iki gishobora gukorwa kugira ngo akarere kose gatekane.
ese koko Isiraheli niyo mwanzi w'amahoro muri kariya gace ikwiriye kuraswa, cyangwa n'abangaba nabo barimo guhangana ku rwego ruremereye bakarasa Isiraheli mu buryo budakwiriye? Mwiri ujye kubyumva muri komenti, hanyuma ukomeze kubana nanjye. Amasaha ari imbere ugubwe neza, amahoro.